reka ntangire nshimira buri umwe wari we wese wakoze subscribe kuri Ten Sky Empire. Imana iguha umugisha aho uherereye aho ariho hose. Nawe utari wabasha gukora subscribe ariko icyo gitekerezo ukaba ugifite, Imana iguha umugisha kuba ugiye kubikora. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha kuba umaze kubikora. Reka nizere yuko wabikoze tukazajya tubana mu buryo bwose butandukanye mu nkuru zigiye zitandukanye. Tubibutsa yuko Ten Sky Empire ibagezaho amakuru y'abasitari bagiye batandukanye muri kariyeri zigiye zitandukanye, harimo music, filime, politike ndetse n'iby'iyobokamana. Hose tukazajya tubagererayo uko amakuru ajya aboneka muri izo kategori zose zigiye zitandukanye. Ayuno munsi amakuru tugiye kugarukaho, icyo nababwira cyo, niba wamaze gukora subscribe ukaba wamaze gukanda kuri ako kazugira ka notification ugashyiraho na comment na like kuri ino video, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ngaho icara noneho nguhe inkuru itariho ivumbi. Uyu nta wundi rero muramubona kuri Febonahero, mwabibonye. Uyu bamwita Bruce Melody. Nyuma aho akoze amahita agiye atandukanye, ariko iyo akoze muri uno mwaka yo ibaye ibindi kuko ihinduye ibintu byinshi ku muziki nyarwanda. Uyu muhanzi yatangiye bamwita ngo ni Munyakazi nk'uko nawe abivuga, kuko izina rikomeje kuba muntu. Aho nyuma y'aha ngaha akoreye indirimbo zigiye zitandukanye zigakora ibintu bigiye bitandukanye, noneho yakoze korabo irenze izindi korabo yakoze. Nta yindi murayizi, n'indirimbo imaze iminsi icicikana, aho yakoranye n'umugabo bita Shaggy. Iyo ndirimbo bakaba bayita Funga Macho. Iyi ndirimbo ubwo yayisubiranyemo n'uno muhanzi ukomeye cyane ku rwego mpuzamahanga bita Shaggy, kuko afite n'igihembo kiruta ibindi muri muzika bita Grammy Award. Uyu muhanzi ni umunya-Jamaica, akaba akora indirimbo mu buryo butandukanye burimo dancehall, hakabamo kuririmba ndetse no kurapa. Uyu muhanzi ubwo yakoranaga indirimbo na Bruce Melody, nawe yagaragaje yuko burya mu Rwanda dufitemo tara zigiye zitandukanye nk'uko yabibonye muri uyu mugabo Bruce Melody, nta wundi mvuga. Watari wabasha gukora subscribe, reka nkwibutse gukora subscribe ndetse ukande no kukazogera ka notification kugira ati uko hasohotse inkuru iyo ari yo yose ikugereho mu ba mbere. Reka nagushimire wowe wamaze kuyikora. Imana iguhe umugisha, kuko tuzajya tubana uko bwije n'uko bukeye. Inkuru zo zihora zivuka umunsi ku munsi. Uyu Bruce Melody rero, iyi hit murabizi yuko iyi ndirimbo yasohotse ndetse no muri Trace Award aba bagabo barapafominganye, aho bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, aho Bruce Melody anavuga yuko ari performance yagoranye kurenza izindi zose muri Trace Award. Babikora neza, bigenda neza, indirimbo barayikubita karahava, abanyarwanda baraserebura, barabata umuhungu wacu kabisa. Rero iyi korabo igejeje uno muhungu wacu ku rundi rwego, aho batangiye kunuganuga yuko mu bindi bihembo bigiye bitandukanye ku rwego rw'isi, uyu Bruce Melody ashobora kuba nomine muri izo Grammy Award, aho ashobora kujya muri ibi bikomerezwa, tukazamubona kuri stage zimwe zaba Lil Wayne ndetse na babigezeho.
uyu muhanzi ubwo yakoraga iyi ndirimbo yavuze yuko agiye gukora amateka, abanyarwanda bamwizeye nawe atazabatenguha. Uyu muhanzi ni munyakazi kabisa, ntawutabyemera, arabarenze, babyange babyemere, ariko uyu muhanzi arabarenze pe mu Rwanda. Urban Boys yaraje irabikora, ba Dream Boys barabikora, ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo ba Christopher, ariko uyu mugabo we ababereye uwundi. Reka ngushimire wowe dukomeza kubana mu nkuru zigiye zitandukanye, nizera yuko wakoze subscribe ugakora n'akazogera. Urakoze, ciao.